Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye n'amakuru mashyashya abagenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Naho utarakora subscribe kuri AFRIMEDIA TV, reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi mu makuru agiye atandukanye. Mu Rwanda hari kubera irushanwa ry'amagare rya Rwanda 2023 ku nshuro yaryo ya 15, aho uno munsi tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 etape ya gatatu yatangiye. Iyi etape yatangiye ku isaha ya 2:30. Ku munsi w'ejo ni etape ya kabiri yabaye, aho yegukanye n'umukinnyi wa Quick Step wari waratwaye na etape ya mbere, akaba ari we wambaye mayo jaune kuri ubu ngubu. Twongeye nanone kubaha ikaze muri iki cyumweru cy'ibirori by'isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ku magare Tour du Rwanda. Turi ku munsi wa gatatu waryo w'uyu mwaka, riri kubera hano mu Rwanda ku nshuro yayo ya 15. Etape ya gatatu biteganywa ko iri butangirire Huye igasorezwa i Musanze. Ni intera y'ibirometero 199.5, naho isaha yo guhaguruka nk'uko twabibabwiye ni 2:30. Iri siganwa rikaba ryatangiye, isaha yo gusoza ikaba iri hagati ya 7:39 na 7:50. Uko byifashe kugeza ubu ngubu, agace ka gatatu kahagurukiye i Huye, umujyi ubumbatiye umuco n'uburezi by'u Rwanda. Iyo uvuze akarere ka Huye, benshi bumva vuba i Butare ku gicumbi cy'uburezi n'umuco. Ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo, kakaba kagizwe n'imirenge 14 iri ku buso bwa kilometero 581.5. Umujyi wako ni umwe mu yunganira umurwa mukuru wa Kigali. Uyu mujyi ukaba ukorerwamo ibikorwa byinshi cyane birimo ubuhinzi, ubukerarugendo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo nibyo twakubwira ku karere ka Huye, aho iri siganwa uyu munsi kuri etape yaryo ya gatatu ryahagurukiye. Reka twirebere uko iri siganwa rimeze. 1:40 abatuye Huye beretswe amakipe agiye gukina uyu munsi. Nk'uko ibikorwa kuri buri gace k'isiganwa mbere y'uko ritangira, abakinnyi babanza gusinya ndetse bakerekanwa mbere yo guhaguruka. Kuri ubu amakipe yose yamaze kugera ahagiye gutangira iri siganwa mu mujyi wa Huye ku mbera byombi. Imyiteguro yaho ya etape ya gatatu ihagurukira yaririmbanyije mu gitondo cya kare, nibwo abambere bageze mu mujyi wa Huye rwagati batangira imyiteguro ya nyuma yo gutegura aho etape ya gatatu iri buhagurukire. Iyi myiteguro yari igizwe ahanini no gushyiraho ibyapa binini byerekana aho isiganwa ritangirira. Byari by'abaterankunga b'imena nka Koje banke baritera inkunga, n'ubundi butumwa butandukanye nk'ubwagera y'amahoro bwa polisi y'igihugu. Naho amateka y'umujyi wa Huye n'uwa Musanze mu Tour du Rwanda, umujyi wa Huye umaze kongeramo Tour du Rwanda inshuro 21. Muri izo harimo inshuro 11 iri siganwa ryahasorejwe, naho izindi 10 ryarahatangiriye, ubariyemo niyo kuri uyu wa mbere. Umujyi wa Musanze twerekejemo ugiye gusorezwamo agace ka Tour du Rwanda ku nshuro yaryo ya 12. Mu nshuro ebyiri ziheruka hatsinzwe Abafaransa Alexandre mu mwaka wa 2022 na Valens mu mwaka wa 2021. Muri rusange ni ku nshuro ya 25 kuva mu mwaka wa 2012 umujyi wa Musanze ugezemo Tour du Rwanda
ubariyemo igihe yatangiriye isiganwa cyangwa igihe ryasojwe, no kuvuga inshuro 25. Abakinnyi berekeza i Musanze bambaye imyenda yihariye. Umukinnyi wambaye mayo jaune wahembwe na visitrwanda ni Etape wa Quick Step. Umukinnyi wahize abandi mu guterera imisozi wahembwe na Cogebanque ni Mark Prison ukinira EF Education Nipo, naho umukinnyi muto witwaye neza wahembwe na Prime Tourist ni Etape wa Quick Step. Umukinnyi wahize abandi muri sprint wahembwe na SP ni James Foch wa Bolton Equities. Umunyarwanda mwiza ni Muhoza Eric wa Team Rwanda. Umunyafrika mwiza wahembwe na Rwanda ni Enoke ukinira Green Project. Ethan Verno uyoboye isiganwa nahabwa amahirwe yo gutwara i Musanze. Nk'uko umunyamakuru wa Royal FM Bigirimana Auguste akaba umwe mu bakurikira cyane Tour du Rwanda n'umukino w'amagare nyuma y'agace ka Kigali Gisagara, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko Ethan Verno yamaze gukina ibye, ahasigaye agiye gukorera abandi. Yakomeje agira ati ntabwo ari umuntu ushaka mayo jaune, akazi ke yarakarangije. Niba Quick Step ifitemo undi mukinnyi w'umuzamutsi niwe ushobora kuzakorera. Mu gihe twabona mayo jaune Ethan Verno bari kumukorera uyu munsi, tuzabona ari gukorera abandi. Icyo nakwemeza ni uko umwambaro w'umuhondo azawutakaza bitarenze ejo, ngo ni ukuvuga uno munsi. Iki kiganiro yagitanze ku munsi w'ejo rwakorwaga etape ya kabiri. Ku rutonde rusange, nubwo Verno yambaye umwenda w'umuhondo, ariko anganya ibihe n'abandi bakinnyi batari bake barimo umunyarwanda Niyonkuru Samuel na Manisabayo Eric. Uretse kuba ari ku gace karekare mu isiganwa ry'umwaka, HUYE-MUSANZE ni agace kagoranye kuko karazamuka ugereranyije n'utundi tubiri twakabanjirije. Abakinnyi barabanza gukora inzira ya Huye igiti cy'inyoni mu cyerekezo gitandukanye nicyo banyuzemo kuwa mbere ubwo berekezaga igisagara, aho barazamuka imisozi ibiri irimo uwa Kamonyi n'uwa Ruyenzi. Gusa ibintu birahindura isura nibatangira kuzamuka Ikanyinya no ku Murenge, mu gihe kandi baza ku kwiyongeza Kivuruga na Musanze mbere yo gusoza. Amanota ya sprint aratangirwa kuri sitasiyo ya ASP i Muhanga ndetse no kuri sitasiyo ya ASP ya Nyirangarama. Ikaze rero muri etape ya gatatu ya Tour du Rwanda umwaka wa 2023. Turimo tubagezaho uko isiganwa ryifashe. Reka tubasabe gukora subscribe maze tujye tubana. Turabashimiye mwese mudukurikira. Iyi ni AFRIMEDIA TV. Kora subscribe maze tujye tubana 5 kuri 5. Ibihe byiza kuri we mwese.